Inggih mencari pemilihan saling mulai hang nomor undi 5 yang sampun saya ke inggih Durusang Medal. Pamiara seni ada dini. Aduh marah monto tememe mesuang gede jak suput lah sakit kolongannya. Aduh nah sekedo pianak meme ajak makejang mai pagi meme Jani meme lah karma satu men ken ne pianak meme jak kerja demen nih hang satu nah yen suba demen Jani meme lah karnya tu murdan satuan meme ni dua raja adalah ini ni duong kuning. Om Swastiastu. Aduh, kuni ketuturan satu pepodoh kembar madan ipuda. Gaginane tua matajen dogen kanti kedua desa. Dui tua ia bebodoh memiut. Nah, duga sepidan ibu dah kok siap tua dadu sake wala sesuka de pepesan yang menang metaja jangan lionang kau ne yang lah siap sing hitungan penghargaan siapa mal cek makejang belina tuh ada siap uang kas gading Bang Karno. Ada masih siap uang kas aku pak do Dui dua siap ane mau les utama do siap se ane mau warna putih sake wala di kampet ne tua apa sih akade bolone ane mau warna barak kacing puen sade sise batis ne kelang buka kate ide ni telegunya mata nelinglang sake wala puwe maya tangarin do nyane nampurin nah kedo nyen kau taman ula siap nih budak kenang nih budak tu sing sayang kadirasa sayangan siap nih bandingan ngedegen kuranan nih nah kecerita yang ni Jani ibu dah ngelah kone kuranan sodong beling gede ya dia stun kuranan beling gede jok sing suut nyampatang tai selet sanja lemah pedeng jek tai dogen sampatang nah sedek dinamu ibu dah lakar luas kone metajen kemu ke dajan bukit ngajak ia juru kembar ngajak ia tukang duk bin sado kompene masong modal misi pipis kadi sing sida bana kopin tuh aduh pis lake misi masih perak kembrong tuh bin sado pis bolong bengor jak sing kanggo nah sedondene ibu dah luas aduh nyen kuni pebesane teken kurenane kini kuni pebesane yan mai ke malu yan nah dinane buen mani boli lakar luas katajan jom kamu Goden bukit wayan nekene lantas nyai paling gede buka jani sekon beli papi tutor teken nyai beng
yen muani te lekat pianake melahang miara pangade angon pergi sentana pangade ngewarisin dodoman baline dadi beboto tuh sake wale yen lo te lekat pianake jongdo nyai lebihan pepina jeprangan mati andak tak tuh bang siap kurungan ngamat apa kerana awak itu sing demen ngelah pianak lo apa nyai nawang dewek tuyul ada nang dogen sumpah lantas iya bajak liu anaknya teka mangguran lantas iya nganten bisa gene bat manjakan jak lacor lah pianak lo kedo nyai panamang nah kedo nyem kone pebasane budak teken kuren ane man kengken pianak meme ajak megejang nyak ngelah kurenan cari budak iyan meme te ngelah kurenan cari budak jek sing subeduga ben meme nah gelisang satu enggal nih jani ibu dak supo kone luas matajen maro maka telun iya luas sakit lekat kone pianak buin sadu lekat elu hati kene lacur di dia dewa ratu lacur saja di diamanu mati kengenang jani ban medaya pianake lega dulu aduh jok sing amat sedih kingkeng masal-salan konekin renan ibuda lantas ajaku kone pianak ni kamu ke cuma datang lakar kisana maro nak ditu jok maka siapa ni meme ni lo ando apa abanyai mai dulu mi dewa ratu japan aku so ajak nyai mai mai dadong nyen ngajak cecek kekini cucun dadong nah jani dadong ngadan lakar adane dadong ni dun kun nana nenden malu nak kengken ni nyai teko mai ngeleng aduh meme kene nyarunduk keme ada yang kone pebesan ibu dah orang ini nyanyi jangan mati yang pianan dia nelo bang kone siap nih ngababe aduh nana jodoh nih jani meme yang ngajak pianan dia meme na kengken meme cuma purem ken pianan dia meme anu kengken to meme ngelah mantu seger atau mampu gudo totonan nah jani meme yang ngajak malu jani lu mau kali nyetangnya main bang nyonyo nah mau kalahin nah gitu lantas ngenggalang kurenane budak mulai nih takut teken kurenane super cuma maro tutup panumayo makatelun sakit mecelegi budak teke ditu ya kalah pipis ne
rah nakona pianak nih. Ya, apa nih pianak yan? Yen cara beli, jok subuh pasti muani. Sebenarnya kadayan. Beli, pianak elo lekat beli. Subuh yang tetek yang bang tiang siapa ngama pada membede beli. Pang pendo, pang telu, siapa yang mau keruyuk buku kendo? Ibu dah ajak mama deh. Yan. Tinggal punya siapa ya? Saja kendo ya. Saja beli. Bani nyai ngelepasin pepesan wakil nih. Nejani enggak langan lebih anaknya aja boleh. Kalau nggak dia, ngenggalang lantas kurenani udah ngaleni duang kuning. Sakit dapet tamu, ni duang kuning subuh jege sergap sarwa busan. Didu lantas ngenggalang aja kan ni duang kuning mulainya. Marona ka di Jumani, jok ngenggalang ya ibu dak nyoma pengiris lot nyang kol ni dua kuning lantas aja ke gemu ke tengah alasi. Marona ka di alasi, jodoh gange di bongkol kayu ni. Dan kesamaan Saget ada dari olas sane nyauk ni dua kuning tor silore ne aji gedepong ditu lantas ya ibu dak memotong pitu sahasanya cang gedepong entuk ati dek lantas abangnya mulai bange siap nih ngambak. Nah kecerita yang nih jani siap nih pudak lah kone mati ulian ngamah gedepong ditu lantas si pudak tulung pianak ke mati siapa baka pipi si telah udah ngeliu aduh tumben mesatu misi kecas kini aja sakit pangkian memeng aduh. Nah kita keningan ibu dah didu lantas ya ibu dah nyesel tuh yakin hati ngemasin ibu dah mati. Nah pianak meme ajak mengejang tinggal yang pesan meme ni ada pesan yang cening-ceningin ulat pare laksananya ibu dak dari bebodo. Apa gue ini pianak meme ada nih lah cita-cita dari bebodo. Sampun nangge. Buen besi nih, lo muandi pianak irak nih. Untuk mengejang dua pesuecan yang witi. Jani ngira ke sarang-sarang mulat sarira apang presiden ngewaduang anima dan jagat kerti dud ada gua maling gua satu bawa subet melikang gelang di Sukawati kirang langgeng di tiang aturan para mesanti Om Santi Ini punika mau pemilihan sana yang mulai